Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti surat ngentay ikan biya kita kat naggapo kani nanasyon ti Baguio City. Kayat ko apay drama ti pakasaritan ti biyag ti anak ko nga addaanan iti asawa nga iso ni Michael. Bueno gagayem intay dengken ti panakaidrama ti pakasaritaan ti anak ni nanasyon ani Michael. Ne, nakamutaling kayo kat nagado ti customer? Nukas talaan ti aramid yo. Mabangkrap to'y grocery. Isa na say sayap nga agtatalaw kayon! Tungkal umay di ti grocery, dahil talag niwat yan muna. Kunamlan o asino kabaknangan di ti lubong. Si Kamot Mark! Ma'am? Aramatang matapanunot mo Apay ngay, naglalawok mo dagiti sabon kan tinapay iti may sa plastic bag. Nakalasin dagiti sabon, shampoo kada Clorox, ma'am. Insupot ko iti sabali a plastic bag. Di kan sungbat ta nakita. Pudno ngayon lasin mo iti sabali a plastic bag. Ngam impisong mamatla iti plastic bag nga ayan jay tinapay. Malyanin agad sabon ton. Agreklamon ton ti customer. Saan ton nga umay gumatang ditoy? Sorry, ma'am. Sana na maulit. Talaga saanan? Daiti kanito ang maulit. Maikat kamutan. Umay kayo dito yan, Manong, padasan nyo mati grocery mi. Adda promo mi ita. Iso ang maawis kayo amin. Adda regalo mi kada kayo. Kandakkel ti discount. Nagbastos ka na tendera? Ni, apay manin manang Judy. Ag-agawan da kami matan iti customer? Ni, saan mata? Ay ayabak dagiti adda di tao nagti grocery yo. Ti ay ayabak dagiti laang aglabas. Iso asaan ka man akong di ungat dita? I-report kan to pa iti amom tay katanda ka. Nangalaam ngay iti laing mo amang paikat kanyak. Siyak samot ti taltal kan damam kan sir. Awan bain mo? Saan ka bibiyangan dita grocery iso asumrak kan dita? Sikat isumrak dita grocery apag papaayam. Ay dinak man bibiyangan ta saan ka mat abibiyangan? Man nakibiyang? Ipagat-pagat kan tupay! Padasam uray kas labalye na tabagim. Kan uray na kutunga, saan ka nga atrasan? Nita! Agbibisin, saan mo mat ag-grocery data? Ni mat lakay mo takin kukwa, iso asaan ka akasla asino dita? Pangsit day jay babae. Asino? Jay tendera ijibangir a grocery. Apay ayamanen. Pinagsasawan na kid din. Kaslay sumatan ti akin grocery iti pagpapaayan na. Amang ano si kamat ti simong batkan ko Day tati bagbagakan ka. Tatunggal agi bagaakan ka. Siyak pa'y lati si Deram. Awan pa'y serbim nga asawa mo. Sige. Bayam. Dumagasak to yung grocery da. Takasaritak amis mo ti amo ni Melanie. Kasta ati rombang aramidan. Saan kat ati mangsidir ka? Saan ka asid-sidiren? Jakla kaya't may bagada akong sintidurak. Kaya't kano akasarita? Wan man. Siyak di asawa ni Judy di tabangir a grocery. Wan, amamu ka tagkaaruba taman. Ngamjak unay kabisado ti rupam, ta saan ka mat amagmapan di ta pwesto. Wan nga rod, ma'am. Kung amin. Nagapan sa da Melanie ken misis ko. Wan, namuak daytan, idi na minsan. Awan mo't kadi ti makunak. Ngam, inapan na kanon ni bakit? Adak mat iti day tingal tao. Ngam bisya. Iso ajak inkaskaso day ti aririta. Ngam kastoy ti makunak, kapsan. Mapagtalkan ni Melanie akatwak. Saan na basta makiapan no awan ti mga apakan ko na. Siyempre, adda ni Melanie iti husto akalintakan. Isaksakit na ti grocery ni. Iso arumbang laang mat nga isakit ko. Anyati ko na ti amo na. Rumbang laang nga ikatan na ti man nakiapa nga empleyado na. Bayan tanday jay. Saan ang mabaling? Narigat ti makiap-apa. Tangsit mo't day jay babae. Agpada kayo na. Anyati itong tanamitin mo? Awan. Tikunak. Awan tinasayat nga ibungan na. Tangsit day jay babae. Bayamon. Tayong bagak maton iti amo na. Anyati ko na ngay. Di ka madanagan.
Tabagbagan na iti husto. Rumbang lang. Nalabas at talaga day taamo, Mark. Talaga mo. Isungarod nga awan ti agbayag a sales lady kada bodegero na. Takas jemot ngamin. Kinaapa naman ng Jimmy's mga akin grocery di tabatog yun. Wan. Already sales lady ti kaabay mi a grocery. O na'y madaytan, kababain. Ni Michael nga asawa na ti kababain iti date na. Mag-akaran paikit din ang nilakay na. Aya, Wan Melanie. makiapa ka di matan? Saan mo't? Yung masugsugsugan ka ni bakit na? Kasta ka di. Agasem, tabilinan pa day dya at Judy adanugan nila kay na jakin grocery a kinaapa na. Nagalas madaytan. Talaga Iso ti makiapa, ngam ipadanog na kinila kay na di kaapa na? imbag saan mo't adanugan nila kay na. Siyempre, isakit nila kay na ni Judy. Ta asawa na lakit nga ro. One day ta asawa, Michael. Apay manan. Adon ti makaap-apa na apada na anegosyante. Di man padaksan jay tao. Saan ko apat padaksan? Ang dilawak lang tanaglay nga makiapa. Rurudan damit gayam. Ay na amom anak ko. No kasta nalabas ti panangisakit mo kan kuana. Si ka ti babalawenda. Si kanton ti kagurada. Saan man na deta ti bagbagaya? Tanasakit ti ulo. Dayta ti dilawak kan ka anak. Tunggal agibagak iti pagbiddutan ni bakit mo kaguranak. Ngam ti di mo ammo. Limod agurguraan da kan dagiti gagayem mo. Gapu iti dakas akababalin ta asawam. Sikamot ngamin. Di lagtal na detang hiwat mo asuman na. Iso akaapa mon amin a tao. Apay akas ti ibagbagam. Siguro, tila imbagbagaman ng tainam at padam. Awan pa'y pa nagbabain mo itinak. Talaga si katian ti biddot. Pati inak, pagatapam iti dakas. Isakit mo, tainam! Nukayat mo! Dakayon ti agasawa! Nagbastos tang hiwat mon. Anay ko! Panawan ka man lain. Agsabi ka! Inapan na kamanan ni Judy. Tila pakibibiyangan yung amin. Ha? Oh, diyak maawatan no siyak ti isakit ti anak ko. Wenno ti bastos nga asawa na. Inton maminsan, saan yun apakibibiyangan ni Judy? Nga uray pa'y parparendan ti sungo na. Isu, no isop ko nam anak ko. Maawatan ka. Awan lakit ngamin kat day taagi pulpulong ti amoyo. Oh, nagsakit mo din nagsasaw ti anak ko. Sige, nawanan ti bagayo. Agawid kayo. Anya, magawidan na ko. Agawid kayo, nanay. Isu, no isuti ko nam anak ko. Oh, alaan nyo ti limagasat. Taagawid kayo. Diyak maawatan ti ugali ni Michael nga anak ta. Apayaya. Pasaray ni Judy ti isakit na. Pasaray siya. Agpada kayo ngamin na napatagkan kwa na. Maawatak dayta. Saan arumbang nga isakit ti kas ka ni Judy? No basol na kumaakit bagbagaan na. Bagbagaan naman siguro. Ngam saan apabagbagaan jay asawa na? Ay, Tapay siguro at ipagapapaan da. anya. Tunggal idanon mo ka ni Michael tidakas nga aramid ti asawa na ket agapa da. Intol kwan, si kamat ti sublat da nga apaan. Anya. Hey, bakit? Kadaw mau awag. Subata mo at cellphone mo. Wag. Hello? Umay ka man dito, hindi ka bakit? Judy. Anya man yung tintartabit mo, iti anak mo? Ay nagalas day nga aramid mo, Judy. Kanagiti amin amanugang ko, si Kalati Kasta. Nagawan, abain mo. Di ka matlagpat pakinggan namang pagpadakas kanyak, iti anak mo.
Podno ti bagbagak iti anak ko. No kayat mo nga awan ti pakadillawam, isardeng mon ti madingaramid mo. Maapam amin na datat tao, iraman nakpay nga apain. Dapat talaglain kayo nga gitulong! Rombang laan nga gibagaakan ni Michael, tapno makariing iti kinapunno. Asika kat bastos nga asawa. Sino man na iti kapapam ka? Saan na siya tibot-bot ngam, Judy? Di ka kailangan makimat! Ay, por Diyos ka, babae! Nagturad ka matan nga gilunod! Awan bain mo! Agsina kayo ni anak ko! Agsina kayo! Makitam ti kinabastos day inam. Inlunod na kit din ang matayak ko makanon. Naaramid ni nanang ti kasta. Adakan ka, no di nagpatyan. Kasaritak man ni nanang. Awagak iti cellphone. Apay akasta kayo, nanang. Kasta nga. Bakbaketan kayon. Kaslawan na kamyo. Anya, ay nagawan abain mo nga anak. Pagsawan na kitin iti kasta. Bakbaketan kayo nga agilunod. Asino ti inlunod ko, kan kaano ba'y anagilunodak? Ay day tatijak maaramid iti unos ti panagbiag ko. Inlunod yo kano ni Jody. Ay ulbod day ta babae. Siya tinawagan na pinagsasawan iti di malamlamot ti aso. Ita, binalikog na. Ayawan ba'y day ta? Isinam kit day. Pagtatak ko ng ti babae maglilipot. Hay do! Huston! Naulawan jay anak ta, bakit? Inulaw ni Judy. Anyamot tanti mapaspasamak ni Michael. Dapat patyan na amin nga inuulbod a sarita ni bakit na. Ay, baybay amon lakay. Manipod ita. Sa anak kon nga agibagakon kwa na. Nga uray pa'y liputan da dya babae. Wen bakit? Saan ka ngagtagtagaray? Ay, masyanak lang amin iji anak ta aluklukwan da dya babae. Uray masyan ka. No saan na kang tumot laadeng kan? Awan sarapin na. Diyan mo't asawa na nga ulbod ti dengdenggen na. Agsakit la tinakam mo no kasta. Isa baybay amidan. Ay, hawain. Saan ko napakibiyangan? Saan ko nga isakit? Tasyak tumot la ti pagbalinan na adakas no isakit ko. Mark? Apay, awan ti matam? Anyaman nga tanti basol ko iti dahi tao. Di mo makita dagiti plastic bag nga agkakaiwara dita? Bidutan mo't, Dahi ta may sa plastic bag. Talaga pidutok mo't lang no may kargak na iti grocery items diti plastic bag, ma'am. Agrason ka pa'y lang? Kayat mo ti masukatan, ha? Sukatan nak, ano kayat mo? Oh, apay ako silapan nak, ha? Saan mo't, ma'am? Awan pa'y ammom. Agtrabaho aklatan o ragniwat-niwat ditan. Mulagat! Mulmulagat ang dagita ag tinag a plastic bag. Hoy! Kasasaw ka! Dinggati magbaga! Ha? Maminsan pa'y nga da pagbiddutam tay katenkan. Huh! Agsagana kakit dita pumanawak. Durugak pa nagiti kakadwak a pumanaw. Takit taak lang tilain mo. Ma'am, adatan luwa surat para kada kayo. Nagapuan na. Di ka di singir iti utang ko? Surat da Mark, tiroy kan June. Apay a sinuratan da? Resignation letter, ma'am. Imikat dan? Wen, ma'am. Agalwad dagiti anak ti Diablo. Makitam ti bunga ti aramid mo. Nagtatalaw dagiti kakadwa tayo ti grocery. Awanan ti nagbantay kada rabi. Anya nga ita? Natakawan tayo. Almost 200,000 pesos ti pukaw tayo ang grocery items. Dandanin na kisap ti linaw ti grocery. At dapay kas anaalaga. Sigurado nga aramid dagiti tanlo a nagresign. Dayta, agpabasol ka manen. Ugali mo dayta. Ininutan ang mabangkraptan. Gapumat la iti dakis nga ugalim. Anya? Kitawan. Awanan ti customer asumrak iti grocery ta. Takanayon ka amapan agunget-unget ijay. Kasano kat nagmumulagat damot awang payam muda? San akas jay ati pa nagniungiwat mo? Takababain mo't iti customer.
Maabog ti customer no kasta. Napan aminan iti bangir a grocery dagiti sigod a customer tayo. Ken amin nga ammo dagiti tallo a kadwata iti grocery. Ket immakardan iti paggatangan. Gapo iti ngiwat mo. Mr. Lonely, talaga asaan nga agpaabak ti manugang ko. Iso maas-asyanak iti anak ko ani Michael. Panya ti maitulong ko kenkwana. Denggek man ti balakad yu iti daytoy, Mr. Lonely. Wano, nanasyon, no bagbagaan nyo, ket da kayo ti agbalin a dakes. Nasaysayat no saan nyo pala ida a biyangan, tapno saan da kayo nga apaen a kanayon. Paliiwan nyo pa ida, nana. Nukiddawen ti anak yo ti tulong, isunto ti panangbiang yo. No makaamiris ni Michael, isunton ti mangedeng iti paray ti pagsayaatan da nga gasawa.